Suasana di pagi hari. Bisa ya warung. Beda dia pan mah dua bocil ieu mah tah. Sia nu ngidar jalan dia teh. Ting eueuh. Ya teh di lemur ka sawah. Mudik ka sawah urang teh. Awas ngajol. Jol. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ke sawah siapa? Pan di tomat raya sawah meureun Mbah. Ngebon euy. Bawang. Abah melak bawang. Rombongan ngabolang, kita ngabolang, mudik na ngabolang. Itu perlu di jalan anak sana. Gimana? Video? Heeh, poho deui. Tapi tidak masang nguriling yang minggu itu jalan apa? Tadinya ya nyetir. Heeh. Karena malik dia. Nyampe di rumah Mimi. Di rumah Mimi. Hai, Ci Neng nyusul. Damang. Awas hati mah. Nyanak naon ka dia atuh nyusul nyee. Kepo deh. Ih, nyanak naon Neng ka dieu. Kepo. Nyusul nyee Neng.
Mana nyi Ucu? Video. Mana nyi Ucu mana? Can iba. Can ibak, bunga hayang diibakan. Udah dikosokan nyi Ucu mah di wahangan. Can mana di situ via oge. Tinggalkan we sendiri nyusul. Mau balik sih. Cimoni. Asli banget jauh. Diam. Nyi Ucu. Nyi Ucu nyusul. Kaditu tempo asa kaditu. Kaditu. Tuh geus nempatan tuh, Tih. Geus nempatan jelema. Nama tarasinanya, wow. Asep aja diangkat tuh ini lawat. Aduh, Nyi Ucu Yaya. Nyi Ucu gaduh Yaya. Gaduh Yaya Nyi Ucu. Yaya. Ada demesnya ya, itu sangka barang gelis-gelis menik itu bawaan batu tamplok-tamplokan iya seorang di karena pisitan deh iya Bukan balik kosan gesan. Ayo buat kosan bukan. ya kemana ya menik ada demes iya tadi bahan aku bagaimana orang mada tadi bahan aku bagaimana engke